May naginang sing kitab ito. Inshallah pa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih sadiqil amin. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan hakam Islam, alhamdulillah. Nyarinay sab kita niyo ha jaman na to ini. Amuin parsukuan sin hambo kurun na to kalasan. Amin nyari haray ko ini. Laong ta hawak to ini insyaallah. Dimihil na isab siya kato pagpatumtum. Pengajian sing kita niyo. Yan da nakabubutang in maudu ha screen. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala waktu ini amin kuma kita niyo bahagi dahin ha mga pagpatumtum niyo to insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan lang ta makadawhat kita niyo makapuso kita niyo simbungan niya insyaallah ta'ala. Manjari din ako magpalugay sa babin waktu na to bialo paragbo sa tapaot na itukbal ko na pagurun na to kalasahan in waktu ini. Wayron narwaing dan kan Sheikh Mahir Gustaham fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas dan hasanglit iban puji pamahasud si mahatinggi Allah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in pengajian taniu waktu ini amun nabiya sin nasabut kaya butang hinduun bata bagu in makapinda sing kahalan halom sing Quran aun din ha mga upamahan iban pangungupihan sing kita niyo biya na ha suratul kahf nasabut in mga bata bagu haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bangka kitaon in mga kaya baita katutan yung si mga kaguruhan ha mga kisah sin sila inyaon mga bata bago. Tanda niya siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala innahum fityatun amanu bi rabbihim fatah in al-fatah bata bago al-fityatu amin sabab batawd sila bukon sa jahambukin nasabot bata bago ha suratul kahf in mga sila yaon nasabot napinda nila in kahalan sing kauman nila parahal pila tahun na in limabay sampai imabot pagyatusan tahun sumakawa waktu hinang sila pamintangan sin Allah subhanahu wa ta'ala napinda in kahalan sing kauman nila. Biaray sab sin hadis sa Bukhari amuin nasabot bata-bata ha waktu bang mukitaon kahupuan niya hinang singkatan hinang na sinsultan sing kauman bang biarin hikamatay kanya bang biarin hikalawa kanya sampai hinang na hiulog siya din hataas bud sampai jimatu dua siya palaud sa wala da imabuting kamatay kanya may ta hinang siya pamintangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mapinda in kahalan sin kauman hasupaya mapinda in kahalan sin mga kanakuraan nasabot doon mabaya ka kaulong sin hambok bata-bata halom sin hadis nasabot mabaya ka kaulong niya mapatay mo tud ako maluhayra tipo na ingkatan mahadjana dahin di hula ini pag-ubusyad to ang pamo ako panaon ang pako imian bismillahirrabbilgulam bihad tura nawapat tin bata-bata napatay sin sultan ada pun ing kahalan na pinda sabab din kanya mga palanggungan na ako Islam bang sadyain bata bago
miyagad haaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyasin pangagari sin mga sila kasahabatan niya tan tutuod madawhat taniyo in kasamyangan pag-angan-anganon sing kita niyo dain diha dunya labi luba na adlaw akhirah. Bang mo kitaon injima to dain hana nga pagyanon nila secret sin uno sin mahinangkaw successful muna minsan dakuman pakaradyan siwi-siwi sin kakahinang mo bangyan imbisera mo iwan sin pangatayan mo iwan sin kakahinang mo nagagad inyan dain ha mga tanda in ikaw dain ha mga tanda in kakahinang mo yan dumayaw. Kita unta dain ha mga parman sin Allah subhanahu wa ta'ala mabaya kakita niyo mapinda in kahalan biasin mga nasabot mga kabataan halom sin Quran iwan sin hadith biasin da Mus'ab bin Umair napinda in kahalan sin Madina sampay na hinang panagnan dawla Islamiyah timindo ginagama Islam panagnan liman yun doon ha Madinatul Munawwara nagsabab din ha mga sila bata bago hasabab yadto yari rin di ha bata bago in kusog bang sadya usalun nila in waktu dihil kanila sintuhan hakabayaan iban haaturan pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala namayta agun-agun di kita niyo patikangon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga asubuhun in tiap-tiap sulagan din kato taniyo di kautan makatikang haadlaw kiyama hingga asubuhun kau sin kabata mo asubuhun kau sin kabuhi mo asubuhun kau sin altabangon kaya mo ibanahon mo ipagnapaka in mga yaon kataan nasabot manunjuki agun-agun hakataan limaway doon hapanagnan hakabataan malingkan in labayan niya waktu in Allah subhanahu wa ta'ala nagparman halom sin Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jagahan ini subay simbata bago. Sebab kamu yan in makapinda sing kahalan. Sibuda in kahalan marayaw, mapinda niyo pakangian atau kandain hamangi, mapinda niyo pakarayawan. In kaibanan, bang tuan, di kita niyo magtali, sin waktu sin halga niya mari pabaran sin kita niyo tanto malusong kita niyo Allah subhanahu wa ta'ala amen wal asri sapahan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu dapon in tafsiraw nagiyan hawaktu asarin kaya na waktu tartantu innal insana lafi khusrin sabunnatu din manusya halong kalugian. Subhanallah. Halam kalugi may talugi. Nabangin waktu sing kita niyo ditan yung mausal pagkabayaan sin Allah. Tentu halam kita niyo kalugian. Biutangan sin Allah Ta'ala malainkan illa alladhina amanu. Malingkan bang in kamatauran bata bago na usal nila in waktu piagbuskan nila sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkabayaan niya paaturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pakain papagparat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala pakaayat-ayatan niya bang kita niyo tuod magparat saya fa Allah ta'ala nausal mo in waktu dihil kay mo sintuan papagparat saya kanya hukun kaulamod hata ulugi ikaw hambuk din ha mga tao makapinda sing kahalan ang tao hipaganak
manjari siya nagkukufur fa Allah ang tao manjari siya usalon niya in waktu hatag ibadat fa Allah hatag parat saya fa Allah natuan tumtuman niyo intau beriman pagyanon hangkan na hatap makna sin pagyanon iman qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan yazidu bit ta'a wa yankus bil isyan iman ha ahlu sunnah wal jamaah ha supaya mahinang bang mabaya kita ni mapinda yung kahalan bang mabaya in bata bago magkapinda sing kahalan nila bang kita ni di magparat sa patuhan mapinda tining kahalan sing kauman tani magpaparat sa mo tawo kon magparat saya bang kita niyo in kauman di magpaparat saya mabaya kita niyo humati sin tagagama mapinda taniyo maun pakauman mahinang siya magpaparat saya adlaw susungod in pagiman kaulun bil lisan lamod ha pagparat sa sing kita niyo in himumungan taniyo kasi pagparat sa sin pagsahadat taniyo asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mga yan lamod ha pagiman wa aqdun bil janan iban in himumungan subay siya bundalon tasdikon sin pangatayan ubus hinangun sin anggaw ta'baran ang pagpagyaw ni man magtaas siya hapagtaat mo fa Allah ta'ala hapangawari mo hapamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala mabaisab siya in pag-iman mo bang kaw makapagmasyat fa Allah makapagtaat kaw pa syaitan yan bang saw pa may ikaw nagdaraaw tay manghud bat ahlu sunnah wal jamaah nang hagari kita niyo katan in iman yazidu bitta'a wa yankus bil isyan tumaasin pag-iman tanyo hapagtaat tanyo fa Allah mabain pag-iman tanyo hapagmasyat tanyo fa Allah hatihan niya bang sadyain bata bago miyagad ha aturan yaon magkasanyangan in pag-iman bukon sadya bimakna nasabot ba sing kaibanan bunalong sadya sing pangatayan sabiyay ta sintuhan illa alladhina amanu narikaw tuan matawag magparat saya fa Allah ta'ala bang kau di maghinang sinhinang marayo sa bukon ni sa bimakna niya bang kau mano siya di na kau makarugtusin langgal sarap sintuhan in kita ni ahlu sunnah wal jamaah yazidu bitta'a wa yankus bil isyan at yung nakumugdan kau sumagawa sabab sintang hati mo yaon kaya hatihan mo na biyaon mahal ga to in waktu ha mga sila bata bago subay ayaran subay parihalaon subay tuod siya hukutan marayaw papaagaron paggayin ikaw tuan nakaingat na kaubatin waktu mahal ga usalon mo hapagparat saya fa Allah ta'ala iban maghinang kausinhinang marayaw unin janji kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala nang kumawaya na mapinda ang kahalan unin Allah ta'ala mayta innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada sabun nato rin mga sila bariman iban sin mga sila naghinang sinhinang marayaw ingkaunan nila ang tiyatagamahan sila sin Allah ta'ala surga nganya jannatul firdaus maghula na sila ditun sa lama-lama Allahu Akbar mawaya ka kauya kau taymang hudaa ka ma-Islam dumayaw ingkahalan sing kita niyo tagnaan niyo doon kanyo in kusog yan din doon kanyo in kusog yan baba mabata pa kamo yan in makapinda sing kahalan sing kauman kamo yan unin hinangon sing kita niyo mabaya ba kita niyo usalon tanin waktu tanyo katan upama niya in kamatawaran din kato mag-usal Facebook
Mabaya kita ni usalon tanin waktu tanyo kataan, hapag history wan sin bagay tanyo. Sadya, ang paluma ba in waktu, mabaya ko iban sindi. In consume, di na siya tan magbalik. Amura, in bihaon, aon kaw, hinang kaw, pag-usos pamarayaw. Ang paasubuhon kita no sinwakto. Bangyunutan niyo. Hambok din ang mga sakit na sabot sin mga sila ulama, nagjazaga ha mga bata bago. In kamatauran hajaman bihaon, in kamatauran bata bago way muslim niban bukon muslim, agun-agun kapituan sin waktu nila na usal nila maun papagyanon Facebook. Subhanallah. Bukon day sab mangi aon dahi karayaw sumagaw banging kamatauran niya bukon na mag-waste na kaw sin waktu amoy ato ni kakangi. Aon day sab ni karayaw niya. Dapon in kamatauran hikay kangi. Yadto habiyay sin mga sila nagpaon sin survey nila. Kato tanyo na bang mawaya kita niyo dumayong kahalan sing kauman tanyo. Inulak tanyo katan mawaya kita niyo mamarintay na agama Islam. Sumawa di isab kita ni mabaya humati sin agama Islam. Ada kalangan dakuman agama Islam sa ini kapamarinta bukon Islam. Subhanallah. Mataod din ang mga upamahan kakitaan tanyo in bata bago sila in makapinda sing kahalan. Hasabab sin panindog nila sin prinsipo nila pangahangari nila fa Allah Ta'ala biha suratul Kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mga bata bago nagparat sa fa Allah Subhanahu wa Ta'ala patuhan nila wazidnahum huda. Gihanapan na mo hidayatan na mo sila. Nahinang sila comparison, naubos na bugtangin nakasudsad sila palawm sungab bato giyatusan tahon. Subhanallah. In sila buhiing katan nahinang nabukog. Sa nahinang sila sa pamintangan mga bata bago makapinda sing kahalan. Subhanallah. Imbanus sin mga bata bago nakapinda sing kahalan in Makkatul Mukarrama kaingatan sing katan historian mataud bathala pagsumbahon sin mga sila dun halom sin Makkatul Mukarrama. Sumagawa na pindah hasabab mataudin miyagad para Rasul sallallahu alaihi wasallam na maugbog bata bago pagbalik nila pa Makkatul Mukarramah naigin yadto na hinangda kuman impagparat sa yatupot hakatunggal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mataudin na hinang upamahan in Constantinople, Byzantine, in naguhan ng kanda Muhammad al-Fatih, Tariq bin Ziyad, Nusair bin Musa, in katan nagto sila bata bago. Ayaw na kumato pa mga sahabat, luwa na yung mga sahabat. In masabot gagandi na napag-agama. Kanda Ibn Umar, kanda Ibn Mas'ud, kanda Zaid bin Thabit, kanda Ibn Abbas. Subhanallah, bata bago. Kana in bata bago, sila yan in makapinda sing kahalan. Mataod di sa bata bago, makapinda sing kahalan, pamaraw pamangi. Besin mga amin sila, namuno kan Uthman ibn Affan. Besin mga sila, namuno kan Ali bin Abi Talib. Besin mga sila, nagutuduho kan Husain bin Ali. Iwan sing kaibanan na mga palanggungan ha agama Islam, mga manghud.
Pagparat saya kau fa Allah Ta'ala, paghinang kau marayaw. Minsan daling kaunan siwi-siwi, bangtuan sa wasa din hapangatayan mo, karena panahagari mo fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaagad mo'y naturan hasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuyan inhinang minsan in kaunan niya siwi-siwi, tatay maun kay mo sintuhan. Mahinang pa yan sabab, mapindaing kahalan. Subhanallah. Dahil di nakaunayad to, hadaira sinsambuangan, di kau makakita kababaihan. Magtirong biasim pagtirong biyaon, di kau makakita mag-abaya. Di kau makakita magmikab. Sa timag na indata bago nagpinda sin kahalan, biyaon indaira sinsambuangan pagyanon, subhanallah. Nakaraos na indata bago nagmimikab. Iwan sin pagabaya, wala na sila limuman. Sampay mataod na inmiyagad na hinang sila sabab kaya hidayatan ng kaiwanan kababaihan. Ada pun na unday sab mga bata bago na hinang isab sabab sinhika kami singkawan. Biya na sin pagkakitaan nyo risab. Anak Muslim. Bihadto. Mga kaulungan sin Allah Ta'ala. In pagparat saya pagiman mo, iban sin paghinang mo mareo mataudin manasat. Sampay baran mo ang waktu pagdatuman kauliso. Hangkan din ayat sin Allah Ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Muna tuan bang kau datungan na liso, bulan sa nginain baran mo. Sa bata bago, makusog pa yan. Bulan sangan mo na yung baran mo. Ya kau baran, kiyahatihan mo na. In waktu, usalon mo, iban, piaparat saya mo na, paghinang kau marayaw, bulan sangan na yung baraw. Baran mo, bulan sangan na siya. Ya kau baran, ginawa baran, kiyahatihan mo na. Malugi kau, bang kau di magparat saya pa Allah. Pag-ubus piarat saya mo na, ya kau ginawa baran, paghinang kau, hadi pa kau makapamulan sang padukaing. Bihad to mga palangguan haagam na Islam. Ayaw ko mag-atod sing kamatauran kalaungan sin tao. So makawain pabuntulon mo yung ginhawabaran mo. Bang kau na kita kalaungan bang kakausan langon mo sa sinlima mo malala nga. Bang muri kakausan bisarahan mo bang di mo kakausan hapangatayan mo. Naon waktu bang kau makakita hambok tay manghud mo nakahinang sinbukon marayaw ang padi kau makakausin na sabot yadto amuray nambuk duaahan mo magsarang sukur kau fa Allah Ta'ala wala kau kiyugdan sin musiba biya sin kiyakugdan hatay manghud mo iban magpatilibon kau hindi kau kugdanan sinpit na kimugdan kaniya duaahan mo siya bang man siya maig masalamat tay nakimugdan kaniya sumura pila sadya yung bata bago di kau makakita bihad to hatihan niya yung guwaan, asusungon, bang di magpindain bata bago, mag-wurs pa yung kahalan sinhula sing kita niyo. Bang di kita niyo magbalik, maun, papamandu, sinagama sing kita niyo, malahong sadya kita niyo. Mga kamanghuran, mga kamagulangan sing kami, inini patumtum. Nabangsaw pa na inikaw, tuan, in maghinang marayaw, subay maunin pagbulansang, ang kamat tuinayat, watawasaw bilhaq, pagpatumtum, piatumtum, ikaw mo sinhinang marayaw. Pagtabang, tiyabang ikaw mo, haantara niyo, sin paghinang sinhinang marayaw. Subhanallah. Ay maghinang marayaw, mataw di magyan kay mo. Beni nilong niya, nagpasikat ato kanini nilong niya biya bat mabantog in siya nag-iibadat. Subhanallah. Natuan habiyaon kahalan pressure kay mo panasatisin syaitan sababin syaitan na maita siya fa Allah Ta'ala
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. In syaitan, in iblis na may ta'fa Allah Ta'ala biyayta niya, katuon ko sila yan, anak ka po Adam, sasatun ko sila, paunahan nila, pataykod nila, patuon nila, panawan nila, supaya Allah kakitaan mo din ha mga tuwan siya na nakapo Adam ng tiyo-tiyo rin magsarang sukul kay mo. Allah Ta'ala na may tao, laman tabi'aka minhum la'amla'an na jahannama minkum ajma'in. Isyusyuin magad kay mo hipuon ko na pinarka jahannam kanyo kataan. Depende ra ka to tanyo mga palangwan na agama Islam. Nahasabab yad to. Tuan in pagparat saya subay laagaran sin hinang marayaw. In paghinang marayaw datungan kaw sin sasat, datungan kaw sin liso, subay maawnin pagbulansang pabaran iban sin pakaiba ng katawtay manghuran. Bangkaw nagbubulansang nagpaparat saya kaw naghinang kaw marayaw, mataud tuan in magbisara sin bukon marayaw kay mo, mataud pa in sasat, hasabab yang kalagyan mo in kasabar. Bulansangan mo in baran mo ya kaw baran, inyan bat pagtaat mo fa Allah Ta'ala sabari. Ya kaw baran, sabari inyan pamulay kay mo paghinang mo sin hinang marayaw. Ibihan mga palangguan na agama Islam. Magkakita ko yung kaywanan anak Muslim babae, nakakita habagay niya na imprensa sin bagay niya, nagtirong-tirong siya, pagkita sin maas niyang kaon waktu, naangon. Uy, nauno na kanin na. Sayang sanong yan beauty mo yan. Subhanallah. So, Masya Allah, in kamatauran isab kababayan tindugan nila na sa sababan timaod dahin dia daira sin sambuangan nag-abaya. Jari inhambuk guru nakaingat sila miyuna rin kamo. Guru na mo gagandi lambiak kanda katuan Zakaria Muhammad kakitaan nila madra sa kataan na kao na pagtangad juwairong magtirong. Ayaw magyabaya, magtirong. Insan yung kausaran na kauna amuray intirong biya paghaji. Paghuhusin nagusay pa kaniya mo nakadji. Subhanallah. Sabihaw na alhamdulillah. Sabab yad to, bata bago in nakapinda sin kahalan ini. Bang mausay nila, in waktu nila pagkabayaan sin Tuhan. Subhanallah. Dumayaw in kahalan sin kita niyo. Narang in mga kamaasan, piyasaran nila yung mga bata bago. Di nila ini dihilan waktu, di nila ini dihilan atensyon, kumangida sawab karna subayin mga bata bago iban sintaw maas maaun in pasugpatan nila batti magbalik-balikin kalungan in kasaan sin limabay. Bihad to mga palanggungan haagama Islam. Mga bata bago subay kita ni humati marayaw bat di kita ni mahulog magbalik biya sing kalungan sin nakauna. Bang naagad in nasabot upat yadto, nagparat sa yakaw. Ang pakaw naghinang sinhinang marayaw, biwulan sangan mo in bagin hawabaran mo, iwan sing katawtay manghuran mo, sin maghinang kaw sinhinang marayaw, karna pangahagari mo pa Allah Ta'ala, sa wasain pangatayan mo magtumunay sin kakahinang marayaw, pangagari mo hapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatay maun inyan amunain pakaradya minsan tiyo-tiyo tay maun kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan yan tiyo-tiyo bang mataw din himinang kanya mapindaing kahalan pahinang marayaw. Subhanallah. Inna kauna bang wayrong timag na hambuk din ha mga guru namu bihaon di ko makita sin channel 50 sa suwayaon timag na biyaon alhamdulillah na inut-inut san in tao bukon ini panaisi pa mga sila bata bago adapon mga manghud mga katawtay manghuran paluagan niyo in panghati niyo agaran niyo in syara bukon biya sin jimatu kapaglabay ya Abu Darda radhiyallahu an biwisara nila intay manghud nila sin mangi
Nagbalik si Abu Darda, yasubo sila. Bangbaha ka mo makakita, tay manghud nyo, nahulog maon, palungag kupong. Ano ba yung hinangon niyo? Inagin nila Abu Darda, subay isablong niya haunod. Nalong niya naita, kaya kausan niya, tay manghud nyo bisarahon. Sinbukon marayaw. Naita lang niya Abu Darda, hinang mangi-okay kayo mo. Nung sin mga taulong niya Abu Darda, bukon nukin hinang niya mangi. Inkarukalan ko hinang niya mangi, adapon. In siya tay manghud ko agama Islam. Bang maig siya din hinang niya mangi, magtay manghud kami agama Islam. Subhanallah. Na imbata bago hiyaon, bang di kamo yan. Magtabang tiyabangi, pahinang marayaw, magkangi in society singkitan niyo adlaw susungan. Hisiwin magsaper, kamu iwansin anak apo niyo. Bihadto bangkaw mabaya mapinda ing kahalan sing kita niyo, kitaan niyo. Pila tahon na in pagparinta, hawla sing kita niyo. Halupa sug, banglong nahikuan ni mahinang magmaubos na in pagbuno matawd na in miyatay. Sumaga in kahalan sing kauman wala da napinda. Subhanallah. Bang mukitaw na statistic in terms of education, hapag pangadji, in pinakamababa ay statistic amura in hula sin Muslim kamatauran. Maita, wayroon kita ni resources. Mabaya kaw magbalik di asin na kaw na. Subhanallah. Kamu yan in makapinda sing kahalan. Bukon kataan, bat maong kita di mga G, long ta, subay hajarap pamadrasa. Subay raisab, mabalance kataan. Aw mga G engineering, aw doktor, aw nurse, aw nagriculture, ang kataan, supaya, dumayawin ka man, magtamang tiyawang kataan yaon, makapaong sin marayaw. Napinda in kahalan pamarayaw. Sumagawain kusog, biya na sin pagbalik-balikan sing kami, doon kanyo, kamuyan mga bata bago. Ayaw ka magtulong tarang, mon pahinang bukon marayaw. Magbugit sin bisara mangi, matupahambok pamangi, matupahambok. Inyan, sababan kiyahina sin Muslim. Sababan kiyahina sin ummat Islam. Sumakawa magtarang tiyabangi kita niyo, pahinang marayaw, iban subaytod maaunin palsugpatan sin bata bago pa mga sila taumaas hasupaya di magbalik-balik in kalaungan sin mga sila katotay mga huran na kamagulang kato tayo nakauna hasupaya di tayo mahinang magbalik. Pag-ubos subay sab kulang-kulangan sing kita nyo in pag-akad-akad sing kita nyo pa mga tao makarahi kato tayo pahinang mangi. Adapon bangkitan niyo makahinang mangi, inallahu subhanahu wa ta'ala bayang ulungon bayang ampunon, ay magbalik kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, pag istighfar kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, hinang kamu sin hinang marayaw. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam imiyan, at bi sayyata hasanata tamhuha. Us-usin niyo in hinang mangi, pag hinang kamu sin hinang marayaw. Mga palanggungan ha agama Islam, mga bata bago, kamu yan in makapinda sing kahalan, biya na sin hawakto amoy ni Hijaz. Yusuf bin Hijaz mangi tuod siya, pamarintan niya mangi sampay aun wakto nagpaon sa curfew, di manjari in mga bata bago kakita anaran mangbuko execution ato kan saggawon hawakto yadto aun nakarugto sinsara niya bata bago nakaharap sung pamasjid na ampa iabutan sin curfew pagyanon nakaragan nasaggaw inhambok wala di makan siyaggaw siya hawak tusungman siya binsanaon iyan niya in mga sundalo wala niyo ako kiingatan bangisyon ama ko ayaw kamo yan minsan in nakura niyo magadda hakabayan ni ama ko ihanggaw binin siya pag-ubos nag-reportin sundalo yato kan Hijaz kan Hajjaj long niya ang bata bago
Biyayang ko kay tanan na mulong niya. Sabi na, minsan ni ikaw maganda kabayan niya. Liyawagin bata bang hisiyo. Subhanallah. Nakiyabakan daw punta kiyabakan. Natumtuman ito yan in bata yaw ni ama niya paggugunting. Barbero, bang rikato. Agbakay tala na nakayan. So, na lifted na niya to. Na-lift na, igna in curfew. Sa wawan sin bata yan to. Lumukay man kira ka man yung bata, ang tabon na rin data niya. Natuan, mangintaw maggugunting man ko yan ng pakikid ka, sa kaw kumid. Ang kaw sabog yung guntingan niya. Pataaso ni mo sa kaw tumaas. Sumuhakab tangan niya to, kaisog niya to, napinday kahalan. Biyaray sa hawak to ang mga bata. Hatay mo, Umar ibn Khattab, dumangan yung kabata, naon dambok. Inwala, dimagan. Lang yung Umar ibn Khattab, may takawala, dimagan. Pag simbata, tissue ka. Umar ibn Khattab, si katamiwa ka niya. Ako lang niwa kay mo. Kabukaan ko, amurin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, napinday kahalan, nakatumtum yung Umar ibn Khattab. Lang sin mga kaiba magsilsila, hawak tiyat to, nag-iig niya Umar ibn Khattab, sin security niya. Baturong to ikabukaan to po din Allah subhanahu wa ta'ala. Kan naon waktu, nakabisita in Roman Empire, nagpara messenger met to kan Umar ibn Khattab, patimpang atin na emperor. Biyaitan sila sin mga sahabat, ay tulong niya rito ha, bawaw sin kahuyat to rito saan maghali-hali. Kublan na inu-inu, in messenger sin Rome. Hangkan dati long niya kaumang daw, bat bukun alta iwan kawasa in piag apasan niyo. Nawang naon biat to alta iwan kawasa, maju dyan na ingkaw man biya na sin jima to hakaw man sin kita niyo. Mga palanggungan na agama Islam, murah-murahan, kamu mga bata bago, yan kanuing kuso, yan pa kanuing waktu mahaba, hirihil kanyo sin Tuhan, kamu yan imakapinda sin kahalan, sin hula, sin kita niyo, bog bigin niyo marayaw, in pamando, sin Tuhan, sin kita niyo, iwan sin Nabi nato, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murah-murahan papagbarakatun kako, iban kanyo inadlaw ini, pangman mahinang paduman sin ako, iwan sin kamu, kabog bukan tanyo, inkatan kapamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yadto na inbi mga pangadjian sing kita niyo. Amuin kakunahan si mga lungbo bago hawak to na to bihaon ini. Biya na sinakini yadto, punal sa yadto, inkatan, biya mga tiyagnaan si mga bata bago, amuin jimato, bang sila na inin magtuyo, himiwal, si mga pakaradyaan, tanto hadya mapindaing kahalan, na bang isab, damikyan in sila amin tumutog doon hakasaan, damikyan mapindaray sabing kahalan, kahalan pa amin bukun marayaw, damikyan bang harap isab madto pa amin kabayaan at tawa kakuyakan sin Allah Ta'ala, damikyan, yung matura isabed to in karayawan. So, mga sila ini na amo lang tain dumasin pakaradyaan sa rayaw-rayaw hasusungon sin mga ini hula amoy in bang kita maksud magparayaw hula bihad to. Na alhamdulillah ito rin ha mga pamintangan sing kita sabot niya sambil Hajjaj ibn Yusuf amoy nakalando imbiya mga ini jilaka niya yadto way sadto pi untao long tapilahad yung mga sahabat na sumbay niya yadto Hajjaj ibn Yusuf. Sumagawa aon ding ha mga kabataan amo hindi niya mapasanggop bihan hambok na rin dito pagyanon niya to anak si maggugunting niya to naling kabtangan niya to kabtangan niya long niya na at ini kapagbayaan niya kuan in Hajjaj na paimbisara niya bunalid to sumagawa dahing ha amoy in himumungan niya kasabunnalan wala siya namuting matarang katantan sa tapyang ini gausan niya inamin himumungan niya ito yadto rin ha mga ini sabab amuin biyutawanan siya si mga sundalo Hajjaj bihan na yadto rin ha mga ini pamaugbog si mga kabataan ha amuin tindukanan nila hain sila biya na sinari niya ito makapinda sing kahalan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari paggayat in waktu lang tamiyabot na in waktu maghrib
Allah Ta'ala na muna pakataman tanaa kaniya namin pangadyan hain doon iban dua insya Allah ibalik ko pa guru na to in microphone pal yatapaddal Shaykhan. Adik ko pakatan kaduahan aon biya kamo ini magbibingit nakaunayad to in hangin bangasatan di mo na mapinda harap daw na satan tuod Manong tari na sablupan, pasuwangan, pautara, bihan, di mo yung kapindahan. So, habang biya, kamo ini nagbabangka, nagbabanog, hindi na mo nakapindahan, bang harap pa kayo nindagan sinangin, sa bang kayo nagbangka, kakay nga tanaw bang harap pa kayo ni parunggo na mo yung bangka. Sa babiyad to, di kapindahan, pag yanon lang niya, biya sinasabot ko, so mapinda, bang kita ni mawaya magpinda, in direction niyo mapinda mo sadya manggitan niyo mabaya murah-murahan duahan tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma waffiq shababal muslimin ma tuhib wa tarda ya rabbal alamin allahumma sabbithum ala dinika wa ala ta'atik ya akramal akramin اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.